Right Reverend Gadi Akanjuna mureberezo wa Kegezi wa Mukaga imwe abari kutureba imbaramusya mu izina rya Mukama w'Yesu Yesu Kristo kandi nsima ruhanga okubarinda ningambira mu bureberezi bwa Kegezi mu ofisi yo mureberezi amakuru aguturumwe birebi turiyo mu biro byo kusiba kandi ikigambo kusiba n'ikigambo cyangwa munonga mu rujungu nibaceta fasting okusiba kirya hakarenda ye kanisa kuturukuruga mu biro byo kuzarwa agataho tugire ibiro byo kusiba ibiri kutandikana n'ikiro cyo kwesha biju ekiturukweta Ash Wednesday nitukuratirira Yesu yakozire n'ibiyarabiremu obuyaza omwihamba hanyuma yo kubatizibwa akamarayo ebiro 80 nico turi kukuratiriza konka no mundagane yira nabwo bakabagira iki bari kweta fasting ekikake baho mu buryo bwo kwetisa no kugarukana na ruhanga konke byo nabyo tibiramazire mwene birebi turyo mu biro byo kusiba ebiro 80 ebitwatandikire ahakiro cha Ash Wednesday koko nabamanyisa amakuru go kusiba nara makuru ga fasting ecyango munonga hari abari kusiba be yangise byo kurya hari abari kusiba be yangise byo kunywa nirirenga batarire kandi tindi kugira ngo bagwire bahikire konka makuru mahango agariyo mu kigambo cyo kusiba no kweyangisa Yesu Kristo umwihamba ningo mwirungu ebiro 20 byamazire tararire kintu cyona umwanya gwe yagizira umuhango nugo kwirira yina ruhanga mu buryo bwo kushaba nabwo eco nigo makuru mahango okugira umwanya gwo kweherera no kugambana ruhanga emirunde minji nitugambana ruhanga konka tutagira uburyo bwo kumuhurira kurire byari kugambana itwe nabwo eco Yesu umwihamba omuyamazire ebiro 20 akeyangisa nangwa stane yija yamurumba yamurenga neyemerera habintu bishatu kira munonga ekemerera habyo kurya ahabwo kubeka banereba Yesu kwaganzire kandi negire ngukora buryo umwana wa ruhanga hindura amabaraga ibyo kurya umwe stane neyizira omukwetengo kutwine no mukurema kutwine nambwenu ekizira omukuremwa okuyateka tekire ngo Yesu aremirwe ahabo kubaka bajwira umubiri nubwo arabe yabera ruhanga nabweco ekamutega ngo ahindura amabare migati konka Yesu yagaruka mwati umuntu tatungwa byo kurya byonka kureka ikigambo cya ruhanga negaruke mutega nemuretera n'ibyo kitinisa censi nemureka tawuni zona ezabere zirimo butunji etikuri name wandamya biriya byona ninza kubikuha akebwa stane ngo Yesu Kristo n'umwana wa ruhanga akabari mukama wa byona nangwa nemureka n'kitinisa censa inamuko tembe ahekaru uguruko yetura hansabuka kikandi kwangu turikiza kigere cyawe ibare konka Yesu byo tibyo byabiri bimuresire ecabantu nibaceta capital B nabwo eco bene witu abajiro mu kisibo na hata bashikirimu nituza kuchendera na pamusande ninyenda kubamanyisa ngu amakuru go kusiba no kweyangisa no kweyangisa ebiri kutanura na ruhanga ukabyeyangisa ahabwo kuba turyo munsi eri kureteki ekareta kiriya konko kubyeyangisa namba ya kabiri okugira umwanya go kweherera ukagamba na ruhanga wawe omukushaba kandi ninyenda kubahiga ngwece kiturabiremu eco kusiba umuburyo bwo kugira umwanya bwo kushome kigambo abamwe ni bazomaramizo mukasheshe no mwabazyo abana ni bagira umwanya bwo kusibayo ninyenda kubahigangu ece corabiremu umubiro byo kusiba kitaba ece biro byo kusiba konka kibe umumagara gawe ogume no manya ngo bukristayo kukuratira Yesu nicetenga buzima okweyangisa
hari yebyo biri kurebeka birinke biboneire konko bundi biri kutanisa n'abantu bagenzi bawe biri kukutanisa na ruhanga okucira munonga ebiri kutanisa na ruhanga rebe ngo wabireka nahabwe cyo kintu cyo kwesibya ko kibe omuriwe it must be part of you ogume nacho ogume rwo muntu rukusingura buri izoba nitutoreza nko ku Yesu yasingwira muzigustane ebyo kurya tibera muretiro kugwa hari ubunda bamwe ebyo kurya nibimuretero kugwa enjari muretero kugwa obworo bumuretero kugwa nahabwo ko bati bamweto mu kitinisa cye nacyo kimweretero kugwa Yesu ebyo byo nakabirenze yamisho ahabwo kuba ecyamutwiro mwihamba akaba yigire kwirira hina ruhanga kandi kuyarugireyo yamara kusingura yijana mani mingi kugumeza mu murimo ogwaberwa umuresiro munsi ogwo kugarukanisa abantu na ruhanga ahabwo kuba bakabagerizo bingi byanjire nibahonga koko mweshongoza ari kweshongora ngwe mpongano zone eze nguzi n'entama ebyo abira bahungire tibine mutambo gona yeyisha nk'ekihongo kandi gayagaruka yayehongera yaba ari we yazamusharaba yaba umuhongerezi kandi yahinduka ekihongwa abantu ebyabire nibitutanisa na ruhanga yabimaraho nagira ati cyahwa abo kuba it was finished mwenu there is no compromise echo kachigamba amusharaba bene witu mureke bigambo byo kusiba bituretere okugarukana nabagenzi beitu bituretere okusasira bituretere okwehayo bituretere okwekunda no kukunda abantu konko kucira munonga bituretere okugira ubuzari burunge na ruhanga n'ikintu kibi okutura umurye jinsi ukaba ofisa ukaba umushubuzi ukazo murya gamaka konko kabura kugira ubuzari na ruhanga abishemwa bandeba nimbendeza Pasika nungi ngwegambe n'amagara gawe haba hari kizibe kikwimirira umisho imuka tere ntambwe ukereke Yesu byona nibihwera ahamusharaba abo ku musharaba winamani mukama bampera umugisha umubirebi ibyo kufa no kuzoka kwa mukama witu. Tabarka ya hosi birena kwashira TV West program eshonga yizoba edachikaniro abenesha bizara bomuri shaha ishatu zanyitro ninjani ngtwarashwe kwistya shaha ina tabarka yino makuru agachenshwere na Elias Rutugusa bitona yabarekunda TV West yabareguma nureba TV West akaire kona twatanka cheres mtsasereho sontwisha kwikantita umushonga yitu Elizoba ntija kwantureba eshonga yemuhondano yomaka okwizene yonjera umakebrebi na umaka gaitu na nabana ko ari mbateganisibwa baba abakundene ningashabazire bayiza kutana ningabayiza kugira ubutishizana ekintisha kiteganisa kita umwana kandi ubujunanizwa bwo kurebera rogo mwana nubabo ryaryoha ogumushije tande n'umukazi ningo mukazi wobenka utande omusiririzo bana sakwani nyegayitwa ho analyst obuntumanya mnonga ka political analyst kokerizo naija kwana analyzing ningasha na chinjura ntushijuma ebyamaka program na kwakira umucara Ivas Kafureka ati West Adamtse habaremba wabare mnonga host wanje Madam Angela kantandike ne tindu mu tinkwa yesiga mnonga cyo mubugurizi konkananye ndiyo muhereza wa mukama somehow kantandike na achibibure rukugamba biburu ne gamba omuruhoseya na nabatari kumanya biburi uwabora giroho mukanisa ningo mukereziya ningo mwiramize rindi orahurire cyahandikirwa kiri kugera ngwaba nonda nguruhanga wakwangira kwerezo mugisha notandikira ha family members zo kuyamba so omuntu family member number 1 woine kuyamba no mwana imwe abagisurweho kire kitabo cyuba kuterera mwe biragano omugahandikire mwe mugasho yo kushwerana
emigasho yo kushwerana number 1 no kuzara abana mwachurra then harwe kinda cyandi kigwa kikugira ngo mwana no mugisho gurugire aha ruhanga so aho ntubasa kutangiho tutandikireho program wa urebe wariyo nareba program then okureberera abana niho turatandikiraho Yesu mwashwerana tutkwenda kukumanya oba makagagaruho oba tugacuruho nensi never actually nangwa mwe bare munonga bokora sensitization and information yiba kansarazi abebembezi b'amadini omurumo mugukozere kugumana umugariza mwamana b'abantu aboko abikugendera kubo mu maka ati okureberera abana hata abarahamweti reka mbendekere kubagamba aho bushoyero butakatanire kantandikira abatanara byaremere ababu byaremere oshemeye kureberera umwana narishabana noha imwe mwaheza kutani wo mukazi waiza kutana nabaro narishiwo mushija waiza kutana no mukazi orukureberera abana number 1 tuina baziri abazira buturukweta mu biological imwe babira batana numba nimwe mushemeye kutekinga first responsibility narishovu nanizibwa bwo kubanza kureberera kukuza abana abo number 2 twinema buturukweta ngunu rego assistance abona bebye biragiro abebye amateka nabone babasa kuyambaho oku tamu drive narisho kuvugamu muntu asheme banareberera ki ogo mwana ori inko mucyaro narishi omuroko whatever ziroko areas twinema abantu nkabo gukora probation officers twinema abantu police twine yahiba kweta naba family abokora aha department y'abana naba bantu nabo katugire ngo abaziro mana baremerwa abantu aba officers ezo wazihikira zinahizo kubasa kutere sumu wazihikira kanshota yes kashati wareba program eji waguma ware program nkeji echo wareba chongereyo woyi no munyabuzare ware shanga ryo mucuzubu nkecho ninga munwanu wawe otine ka chance ko kurra program nkeji inga kugireba muterera kasumo mujyo twonka nahurana bagira ngu waremwa oshikire ahantu hatana hati yes na namagombora offices ezo ziriho ezabana narishabo gukora nshonga zamaka kandi mwe bo officers abasitamye mu offices ezo ninshaba ngo office muzihe mu mugisha mutaziha mu mukeno omuntu yija waba no manya nkaho kubasa kutere sumu bakamuyambo bundo buyambo bwa kwendesha ejo tuburu ekiragiro cyo n'umukibasa office bagendera kiragiro bakibasa konka oyihireho ekiragiro echo kuwa kwato omushijo kamujyo tukifubo ine kureberera omwana ningo mukazi rero kamutemerezo sente zare na hamansre assume iwo officer wareba capacity omushijo gwatajina yo kureberera omwana ninga waro mukazi na watine capacity yo kureberera omwana that's why I'm saying oinaho kubasa kutere sumu yo officer then tuina yo section yo kubanza kureberera abana babarya bazira bo kumureto munsi na twazaba abanyamateka then hari yo section ya kashato abantu abashimeye kureberera abana abantu beta professionals tuinemu abashomesa ababishomera kwamba bashomesa hishomera abana twinemu counselors abantu abo counseling abahumuriza twinemu religious leaders ni mwahimuri imwe professionals niwe no basa kugira cyo wakora aha mwana ogotine buyambi narshi kuyamba hwihanga ngurutazamu rutazamu abantu binja baratubuzabuze ninga barabe kuri minozo mu ihanga baheza kuburo buyambi bukumara
bakazombishaka kurara yo bakegera yemicwembe wanonda kutuyambaho tuyambaho niyo no yamboro izingaki kwenda ngo tuyihemo abana aba upright narishi abatarategana sihanga niwo tamuziri gezaho kuba wota muyambiro gwo mwana karakure naija kuyibe nkoko yawaho wota muyambire ukakwatanusana na abanda bakubasa kuba barho mukamuyamba ko ebye bishe na nyina mwenda numbetera amabega akicware nyonandi nkacyaro ndukwebasa nimbasa kunganya nk'abantu bona abana bona batine kirebera mbarwaisinge nani nyebasa yeso kubako kubota yambera abana abo bakurombisha bakurano bararo mufreje baza kwege mico mbejo ebyo byoryo no jangunde byawe kuba kurugayo batabakuruzeje niwo barabandizo kwiba sintakushire akarimi yes harho enjenderwaho so kubasa kugira ngo wadopt injogo mwana zano zango abantu nibabimanya ninga no manyote naisa kuvuga na street child ninga navuga no mwana may baba zire bakatana ushanga nko mshisha yareka umukazi na nabana then unze ngunyonka Angela ninga Ivas na gayo yakanse kurebera rogo mwana konka eberajoro byo byonka bishime kuba biruho kandi biruho already ibyo kwasa kukoratara kuzango adopt injogo mwana konka no zango ibyo byo bikozurwe hariho abana bitkureba abariyo mbabona ahabwa opticians anagati y'abazere babo eberagerebyo government tinkwamya ngo irachipasingirege actually abakurebera abana nkaza babies home abamwe ni companies nubazikora nkabo nkoko muntu yakucehuriramu akahura nko moyo warahanga yamutamu yajya tereberera ki actually okwebaza kwanje nikugenda ba Reverend Catholic priests na aba sister abakaturuki okwebaza kwanje okubebe bintu byo kuyamba abana batine baze ninga abana bazara bakanagaho bikatandikiro mwe bari munonga ba Reverend Fathers na Reverend Catholics no bundentari mukaturuki after all nyoti inshorora madini so eje oko kurebera bikatandikiro kwe kandi nabo tariho garanti norebo bakachikora nkaki ati kuba kitandike nabandi bachikopa nano muntu ndija huraya kwatora hurire Maria Teresa oramuhurireho there is a story things za kugitebye ryo mu history abashomero history konkari yo mukazi yabaye nemba bazinyingi bakumweta Maria Teresa so wakagena narundana ushanga ine ikikari cy'abana riyo nabarebera tine buzare nabo so government kuya kugira ngo kintu ecece mwene kikorofisho passing bazom parliament iteka bargambeho bariteho nk'ekiragiro bagire ngo twayombeka institutions zo kurebera ki abana abatariho kiyamba kandi nabwe on another side government nebasa utagira ngo tubaka kireba muge basa kuba barakireberemo konka toshange government kera arge yagire twaza kuyamba abana batine kiyamba hato shange niwe Angela hategesha ko arga bakutere mpeta omburunju mwazara je hata niyo wawo murete omuhe government nawo omujwaje mu rubanye kanimba santa ntakweyamba hata government oshange barachistamiro bakakigambaho konka kandi bakashanga nabantu abo kwebasa bakutekinga advantage over the disadvantaged ones oshangor kwebasa nawe yakirizo mwana we yamubandikaho suro birijo programs zezgamete zaktoeze kutamweshto kureba PDM babaziterire kweshoberwa abariyo mbaziganyiramo anyway nibyo actually na bursaries scholarships ebe byona kubukwije bisiramu kandi kabe mbizuro munaku kuyo government tugambire kamwabe mukebera ariho census yabekebera abanaku bakabiza cyaro ba auditing abantu bona baba ha grade over you remember those were the days of during graduated taxes bro babe bahakiriho graduated taxi so muzayi kuwihiraho mushoro guro gwabo cyaginga bashija nyonga njyango buwaguyaho obunde zibabe mbaha mu mushoro hatu bakuzihera abana fees konka kuba abashija bakabiyaho mushoro ogwabe gubaraza numwiruka
ubwo mushoro nyonka gurebaho kandi oba nkanyine myaka nkeshatu konko kujya nyonka kuranda shapu nyonka nimbimanya ba Paris kifo bambo babebirusi abantu abatakashashwire mushoro so kuza kugerekera mushoro bakaba banza ba auditinga bamanyora umuguredi ki yebyentasi utazire hari banza rebe kintu cyacicero mu kanisa namangu naco mbatwara nubije bamanya amaka yes no shanga mwe namutari kwingana income hati ninjira ngo na eco mukacu kozire kuza umwaka kumanya abana murahe basarizi abana murahe scholarships mu bimonitoringa mugera mu kagura undi mugera ngo twaguredinga twashanga ngo mwana cyaraha ningo mugombo rege ningo mu district oshemerire basare ninga scholarship no eyabashoberwa tinamanyise ya performance basarizi ne mirimo hariho yo mwana akozirege ugwakozirege no gwakubaryo wa minister wa president ogwe nanatwarwa nanakorfayinga konkaro basarizezo hazati government yonke kuza na nebitongore bindi na no muntu nkiwe orukwe basawe nano jo tumundondera banakubangahi abana ku 10 umugombora mbahereze ki konkima bo khezo basarize narishobu yambo bundo bwo muringo gundi obane bijwaro banemero bano kuombekera ngo munaku mugume mu kagura undi noza kwese gace yamani ningo yesugo we gombora ningo yesuge kansara argaha rondo mu munwanuwe omwana wa munwanu wabe ngo yakuretera ukayamba akanda ine kiyamba then ninjira ngu muzeyi na government yawe abashija mbagaruza graduated taxi ahagwa kuba kumwabihiro ho mushoro ombwira gwa kwate sentezo bakazikora kurana samaka gabo ati kumwabihiro mushoro baruraxinga na fees tubakikora ki tubasezishasha actually nico nija kwegeseza iwe mukazi we inga mushija wori kundeba mwatana waza kubaramu wareba omukazi wawe omutwe gwa reasoningiye taine plan yone yo kujya ngo mwana ogwa mu raisinga mukuzi mwana mwana ogwe noza kumureka fe kubikando rede waheza kushoma umuntu psychologically wamushoma warotogwe mu taine future ningi wa mushaka shorota kureba ngo ayine future ninga tazine kunozera ngo ebyo mbyo tukugenderaho ngo kuza kumushorera nyakicyo rende kuza kushorerwa mushijo wanje nkamutuma academic papers zona from nursery up to university yona nareba tik so nyonka imangu nashwerwa umuntu inobwenze but things change so echo tutachesubaho ngo bunde cy'watwaro mu kubanza agubata ahantu banyunka agubata bahanuka tubyo bakugamba bakutaha bamba nyunke shandi ebigambe kwa mbigamba tubyo bikugambwa bamba tahamarwa ebintu nibikora ki nobwo kuboyi nobwenjo bwine mwene nyoni nza kugera ubundi nke aba pastors ba bishops reverend fathers nyoni njangwa kintu cyama emihondano yo mumaka tuchikwase ruhango kuba disiza bunomo rete yikiruho kirya buno mana w'abanyadina borampora nabuno bine issues zabo nabo mumaka abobo bwentinyenzere mbagambo munonga bwo kujya ngo bible te kunyikiriza ku bremingo mwende mbezo wedini inayi cyandikirwe nko mwebembezo omuhereza wa ruhanga wenkanwa ino bushoborozi kumupanishinga ninga kumucwero rubanje icecere cyeco cyakakibaha buri muntu omuherezo wa mukaba so nico ndabageraho munonga bo nkaranya ndabo bajya nabo barukubo mu ndokwe kubikuba munonga barukubi noreba baterire bijwara hero jo tubarije kumbe ko kabo barya maraka bo eciretire imhondano yo maka yayiyonzere birebe no zanitse imhondano yo maka ekigeretiro kweyongera mwenu according to this rate nkagizire shinto no butetegereza abantu bona kanu betegereza mu murembo abantu nubete nyotinka bwine musuru tinka bwine musuru wo kujya ngo ashemeye ko kuzara umwana munage ngawa yiruki umu Uganda tindu kuma obe kintu nchkwasa side cyo kuretere mihonda neji ntabasaharwe nshonga yesende ibasi kuzara ubworoshi
ekindi kumanya omunsi egi ekintu ekikusingayo okwiha abantu amuramwa ekigezo kihango n'esente na n'enjara enjara nta n'obworo azana nabine sente nabo batansire kutana embwene okushashana n'obworo na n'enjara omuntu waba oine enjara orikwenda kurya bakakugira ngu postpone waba oryo kurya sha mushanju enjara yakurumiro bakakugira ngu nokurya isha 12 ni 12 cyo kurya kikabura ngu ncyakare ruyare hija temptation yaho naho nebasa kusingura kuyo woryo mu kisibo konka wotari mu kisibo temptation yenjara tina kujugumira so amaka mingi na nababo kugenda bakatanamu of course omushija yatine sento mukaba mwe yatakuma controllinga mudu zehe ninga tempaze nahinduke shichunjo muka ko kumushabe sente hata nubwa kutandika kureba niwe ekota iwe zawe zirahibi kibiki kano.com katusheme bantu gita hariho n'eshonga nijo Evasi tutakagira mukahumura harobwo kushanga oriyo nokora nkiwe oine organization yawe oine akasente kawe okusiza omushija esente muka sada shanga bakazi twayenda kugira ngo ni 2020 abo je women emancipation ko kumbe ningamba mu program nyetsuro shanga omukazi yagira ati nyina akasente kanje mushija atakwija kuntegeka Kusina chindu kweguya utina chindu tina chimba ni kwenda efumu negera ngutindu kubasa kugerembwa nkemochera nkagaruka nkemochera ogo mukazo wa kunde nakushwerwa nyina kasente kanje inshomereho ndukwa yesiga omutwe gwanje guru kukora okaza kunshwera washanga oina kasente ni mvuga V8 waza kunshwera washanga ninyogesa washing machine washanga nyine housemaid kuwampsyo makagawe nobundu kubyebasiza wanjiro tomotoka jiparking ninja kujiparkinga okanshanga nayo orukundetinga twazo mukotship njine weza kunzinga mwempeta otumotoka tinche ndokoreki otatandika pichi washing machine otunyaba kaza bunshwera hata rwo wanshwera ndio mukazo mwatandika kungambira ngo abakaza boshwera otunyoboge sengaro tukoresa mukozo yes tukoresa mukozo nyobo kuta jini actually nyonka hirwa ibanyeta kuzwara jini ranganjo jini harweze zugumere niwe wenkane kuremyo mushija okujayogeza nonangwa mukazi nobwa ine chance ya washing machine torukwenda jogese nonda kureba ryaho aryo muhuku actually nyona kogeze ibanye jini nimba namutera surprise just kumutera ka surprise ka surprise konka tingwenda ngo akikore nkakamanyiro ko kugira ngo I ever see I must wash chufuba ati ninjira sente zanje ningaruka ninza kwendeka aruhebe ndakore nko mukazi yes tindakurumye munonga konka kandi aho kureba ngo akasente kanje nakanyamba nakanje reka nkakoze si Evasi ni jakshabatse cyo koma okashete zokahumuro bitu utakarga TV West katse kace umbutumwa bw'abashobozi ntugaruka utarga When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo.
tabaraka yo mukahumuro yo asakwa natwegetaho eshaheji program neshonga yizo bamuhereza ina Angela na Turinda kande yishkangu to live a YouTube channel yitu basa kuronda TV West UG obase kutukurataraho wabo tahishuka TV ombwirobo omu program tuyontureba enshonga yemondano yo makopejenze ne yonjera ombashwerene baba heresen ko kutana obujunanizi bwo kuzo gumwana ukureba ngo yabasa gukora nkabatahibe abari mu maka agatine mu butabankobona nubaburi yaryoha tutakajira mukahumuro twabatari nshonga iziyonze leta emuhonda nuko yonjera omaka kandi tuyotereba nshonga ya women emancipation ngashikushanga abakazi barejereyo batunga kasente kabo kujango nabanyina kasente kanje tukwija kunze birakora umurimo ninga tukwija kunje makuguma mukakora ubujunanizi wangu kubwaba mawite emirimo yibayo mbakora no yibasa ya ina trowere cyo kujango takakuta jina aine washing machine jina morovi 12 ata nambwe ni Easter arwo mucara washwerire mukampara ningo mushwerire mbarra wamwanjura mwagito hino oriyo nonda kumufunya kumutwaro mucyaro sembabure obabwejo bacishoro mugongo ngwaze kugoyera abanyina zaro buro ahanyungwe eriye wajimanye omukazi wa no mangwa nyungu takujimanye niwo mukahonyina imukutura mutabone nyungu takujimanye kora mukwate wa musyo mucyaro tati itwabo witukuza kubashemeza gendo mu kiyungu ikare twahirwa yazo muyikagwe nkuyateka arya goma hega wa mukwata wa mutarye jo nyungwe goya yoburu otugoye kora jate nyina zaratandika korume acheni omuguru sukuri yatandika cheni maya jata uburo bwa yatkomwe iwe mushija we kanono manyo mukazi wawe kano mumanyangwe nyungu takujimanya takajigoya hoga iwe to preventing echo kitakabiro abenchi ningira ngo mushija kore kamani tokwetaga kuba rude tokwetaga kuzimba actually aba bashija bar simple ababo utajamba abatine magezi bar simple actually no wanzire ngo wanondo bushwere bwawe bubeje be successful nguyo yahindure kifiro mbantu azamba kora bya mamisho wabe kifiro nyonye no muntu yizira kandi opera akanafache namakagabana yanjira ngo mukazi oriya ngo arogiriba nambuza ubarogire no baro atpana toria narogiri ati namurogire cyate nwakoze imyenda ati nwakukoreki nambuza mwe no shemerwa wareno barwana azogo uyabariyo na pointing aho amakagabo garveroke kandi umushija ati na haina buno marte okuba mushija ine no murumo gwa ni civil servant nakora byona birje mukazi warje na wine business no bambayambana rero yabare soro rugamo ngori taine maka gakamurema arya barugireki omuntu kayarogiba iti yarogabaro yibona oringuriza cyo makagabana echo tukusupporting echo koroga okoroga nyoti nshajya kandi kanu bamanyangu ndi pastor nye kura namarogo then iwe mukazi we ninga mushija we omwana takuzimbagana okagumo yesiviraha mukazi ningo mushija abakaza bamwe na ninga bashija mukamo sasiri harumwe fa mutum ahiyazaro mwana nho yamusiga atu waro muntu omuzire nawo mwana yabe kifa mutum otamwesiba hikirisho meronkezo nankare ebinagambire bebitongore iwo tafayo genda nkokori nakaboding kawo bakasuit kawe kamo bakasirpa kawo mukigere wendo tambura habigere kwenda koreka ngo rukubi hikirisho merero kuri hi orgahorre ojogo otebye nakuyawe mbajya mucyo kufohemuka tebye nakuyawe director wishomerero wabanze mukarabure kugirira sasi zawe akabiri ishomerero indi zarindi yetorore bona no kubura yo munyambabazi kwaraburogwe nyonkanye vaso mwana nje takubura kushoma nincerahira nancuruho mpuriye nishaba magaraga wabo kugenda nkashaba karumo kusarasinga compound bisubwa tubakisarasinga mbakoresa machine nishabo go kweyera machine baje bwine yo kweyera mu Uganda yo wayanga kozi yazino noza kwatirisho mero kasuje risho mazuba ivase nyona ni manyisoro ko kubasa ati obuna ninja ntotozi ya jini
nani manyisa iwor kubasa kwebaso inaka sente ko kureto mukozi ninga okozi yo mustayire ndije ekikuro mushije myenda ye yashango jodi zo jigorire atakuza kutacho yamushano be niyo wabyo konka nani manyiso na another side iyo korota rukuchubase cyo kureto mukozi ninga kumushashura baro ya ine jini 50 bigana iwo ine kuzozo ine gumere mbera nyewe naza kuzimba mukake nimba nyine najya ngutiyungira mbwanka korake kagaruka nkemo cyananye no center rwanje go nkati wotarwineshe iwo tarwine ine bgonda jino ine kuzozo yo buro ine kubugoya omo munyungwe goya echatka kandi bafutere nenko nazo ine kuzugumera mpako feriro mbana ba amakaga hereze kuba mu optabanko ninga shotizana ombashwere baba bana turizora chafize ningaci ubwo mwana no hor kwisha kumukuza kureba ngo yaruka mu yabaje yabo umuntu wo mugashonyeze ubujananuzi bwo kuzo ubwo mwana ubuvunanizi bwo kuzo mwana ninjira ngu nanabebembezi bebyanga bagume batahemu nanaba government ba evaluating abazire babiri baba grading barebe no har kubasa kuzo mwana bamba grading batagendera sente zonka barebe wizu no mu mutwe hariho kushanga mushija sente zine nabasa kureberera abana bo konka nararo mundongo asho endongo nemuzi tindongo chonka kakuba nazo mundongo ayeta kataba naka ko musigire nguyo wayangana ayeta nakaharaka wako musigiraho ngo wayangana bagenda hamwe mundongo obashanga bariyo batere ndongo akinywa kabiya mubuza tiyo nonywaki ariyo nagurira abana abemyaka engaye actually na namabara mugume mugaspervising mwashanga mu muntu ari kunywa amarwa ari below 18 years bagume bagende nendanga muntu nubabasa parenting there is a way they can do it konka omuntu wi government eraze ku decidinga ngo mwana twarwo ningi wa muzire we wanoro ubaho mwana ningo wamukuya watari kumubasa rwana zombataka zomu RC kwara kuremo za Gomborra kwara kuremo za district kwara kuremo za region ware moza national ware mo chito muri East Africa ningo ze international konkampa ko mwana wokoreki omwetonzoro nyo hatinkanye nyoni mbirivinga nyondi yo mukazi wo munyankore omuzira arangwaki omuzira arangwe ngozi atinkanye we vasikafureka omwana wanje bayine myaka 80 ebe mukubanu bazana ngo mwana myaka mushanjwa atwarwo hasha na myaka what do you mean omuzira arangwa ki engozi nyo mwana wanje bayine myaka 2 no mwana wanje obayine myaka 80 no mwana wanje ndamunagaho nahezo kufa sono kumana no mwana wa obanye no mushijishe mwina hatshweri no batutanire omwana wanje ine kuba ine mama soko kwezo ga ninye mama tariyo ndijo ine rukundo fiske kuberemero garuka yo kishabogo mushijo wayimero mwana we fizi kwa kuza kushaba fizi arho buzubu government abakazi bamba kushaba bashija fizi batanire mugume mbahe ba escort omuntu katwatanire obunyiza kushaba fizi okanja ngunkushango mu hotelo kandi ngunkushanga yo shaha mukagaze churo hotel na banka nizikora shaha mukagaze churo so ninjangu omuntu kumwe mwatana akatuma kiheyo twokwe yer fizi wota kubasa controlling akatuma kawe sente zindike nkai account yishomera ningo zita mobile money then waheza kuchikorotyo no ije isoreza mwana ogo ngwisha ija murebe nka vidi amurebe umucumuro muhereze ngo amuhumureho ninga nozuro tukatana so mwana no wanje utagaruka kumureba arwa kituru kweta ngo ni children custody arwa kushanga natana n'umushija konke mbere za stansa omukatu antubura yo kacenko kufana ico cyaretera nargayo nabana hato mwana ogwe nana itaga custody tinkura kakumujyantu mwana weza kureba sho kandi ayitubentu za kufera kandi umwana yamukushaba bana nabakubuza ku moment wenda kureba umwana kakwisya myaka yo kwetegereza
yo kwahura hatinka angera hormo ryo mwana konka hator boss wanje hator boss wanje konka twazo mu ejo ryo mwana hatinka yuko mwana bwawe myake yoyine nimbasa kustamisa kugira nti irokoze kureba tata wawe ntaza tukatanisa ubweki neki korabe no genda ogendo yerbatrire nko kuza kwitaki enjoka ojuro benje no influencing omwana kujangu you attitude yo inare ex wawe ninga showa bari omushija wawe omwana na wabe niyo attitude yazira arishe but the children should not nama insangu tutemwe bishuba twantu naretingira abana konka omwana yakura tunama insangu tubatebeze bakiro bato yaba umuto mwana otamugambire bizubu yawe nabaro kuba no mutaho chuba kweta trauma agera mu obusaso mutuma agoni so ebyo bizubu mukuba mutabibatanise byo to ine kubitebya no bitebezo mwana wingine nkoha nka angero mugambire byasubisha omwana ine kucumanya akamanya tarha karwe kina warabaho kubi nokora ki nogwamu ngaharwa amakago kushanga kandi no means abatanire kunko kashanga haroko parenting mwembe no mukuzo gw'omwana kandi oshanga tuwatamu omutumo gw'omwana kugira ngo yayangishe ningashi yayanganye Echo agumize munakora parenting nekorwa abazira batari bufa mutumo atunyonka vasi tindu kwetaga ngwibanyi kundatane nawe ngo abanze yakunkoma yafuterera polisi ngutinkureberera abana konkiyo waro mushija ningo mukazi okuza kureberera mwana nando banzo za polisi first of all that means ngo banzoze kutabazo banzozo mbabosi obe no mango go mushija first of all ningo mukazo he has no integrity to protect he has no values to protect okubanyonka vasi na najera eshonga nimba nifa munonga mupublic etakoraki etakachimanya na wanterera nkesumot ivasot kaninkubanja ninja angera gamba mpora ntere kansereti kongarwa kurindo banzomu ogambera abantu bono mutume wentumwa oza atogwa mushija yarkerase ejo ningo mukazi okareba munando za polisi kumutabariza kandi arikumanya sumu yawe ya mobile money arikumanya ngo mwana nowe takushaba na DNA hariho abakazi nkitwa abo kubambeye siga nono mushija no kuturutana tarisha aba DNA kuba nanyesiga namanyo butuzara abana we planned for them namanyo bwira butugira butubazara so takabasa nakunda utinga ngwaze kunshaba DNA so go mushija wareba na DNA yeta kujida utinga konka kuchika kabuyambi okashangana nango banze bamutabariza mako kuza polisi no banduzo mu ruba family no banduze kutabarizo wishe ndo tabarizo wanyina utabarizo wishe otabarizo wabanyanya hatokwe kubukure mimwe mwakoresha ngazazo mu public nibabanduze hare nibabanduze hare hato mushijo gwe ngo mukazi ntumwete kifa mutuma omuntu wanagahweshaga maye akenda ngwaze kufosingwa polisi obwakushwera katarho polisi ketara nyona mbwe nibanye nkamuraganisa nkamujyanto obwondeba tukaturya kareba na turbabiri twakora appointment yo garaka tukabugana twakora ndijo twafinalizing kigamba bugenyi akakoma ubwo kutwatanisa kutuhereza ku exchanging aki amanamba gesu hata noza kunye tota twe twakundine tukagitwa tukazara rero nyonze kusiba polisi nimpoze ngoreberero mwana so ogwo mushija I cannot do that nyeva sikafureka ngunze kusuba omuntu DNA ye kuza kujumusabaho kwaba kuryo kugenda nkeyera yishomero ninzo ninyeyera kandi omwana anje nawe tinkumukwa kuba ngogendoze kumuha mukisha koreki mukisha wunda kumanya hiba kuriro banu barya abantu bana baseze wunda kumamutumagwe ebe binkora social media nyowe ndiyagwa mwana umuzira arangwaki iwo mukazi woryokwe na munonga imwe bakazi gwa mwana wawe gendo mwishomero yeyere kabanyamba bazotambura mu bigo by'abafaza n'abasista ozo mba pastors torabure munyamba baziningo inakashomera kakujya tumureta be nakoraki nashomera mwene umutashitama icyo cyo mwene umutashitama wo ino mwana utarukwebasa no utagira shoni
cyo kufohemuka yes utagumora inzoro kifere cyanagira umwana wacu ngo rero banze wakukitabariza yewe mnonga ibas bitona yebare kuba umurebe mu nzu wa TV West on program erizoba tureba enshonga yemonda no maka eyo nziro mbashwerene kandi ubwo mwana ubatsigaho umwana ubwo wateganiswa n'ubujunanizwa buha ushimiye kuba namurebera kandi uko kutaba tugamba buri muntu ari n'ubujunanizwa imwe nk'abazire mutakatande nangwa no mwakutana mwe n'ubujunanizwa bwo kuzogo mwana abanyadini mwe n'ubujunanizwa bwanyu abebembezi abanyabirajuro bine nangwa no bakwa baturabunka mwine obujunanizwa mwana obo wabasa kuba nateganiswa ahabwo butekerezana babazirebe bitone twisha kuba tukomaho yebare kureba TV yose bari kutkunda twisha kuba tukurekeraho kankwendeze ukurara kurunji kutarga TV West kandi kindi katwendeze aska ekubere eyo businje rahanga barinde murari kunje